Amahoro y'Imana nshuti bakunzi ba Mugisha Group Time, reka rero twongere tubahe ikaze muri iki kiganiro cy'imikino. Ni ikiganiro kigaruka ku makuru atandukanye aba ari kuvugwa mu mikino hirya no hino ku isi, ariko twibanda hano mu Rwanda nk'umwihariko wa Mugisha Group Time birumvikana. Reka rero twizere ko meze neza aho muri mu bice bigiye bitandukanye bigize igihugu cyacu, haba abari mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burasirazuba, mu burengerazuba, tutibagiwe kandi abari mu mujyi wa Kigali. Aya makuru rero turaza kugaruka hehe? Turaza guca mu ikipe ya Rayon Sport. Ubu rero abakinnyi babiri biravuga yuko aribo babuze ibyangombwa. Iyi kipe kandi umutoza wayo Masudi Juma yagiye atangaza yuko afite intego yo kuba yatwara igikombe cya championat. Mu by'ukuri rero tugiye muri iyi mikino tugomba guhatanira igikombe cya shampiyona. Abakinnyi babiri rero babuze ibyangombwa harimo umunya Brazil akaba rutahizamu ikipe ya Rayon Sport yamaze kugura, hakabamo kandi na Mukunzi Vivens. Uyu rero akaba ari umukinnyi wavuye muri Gorilla. Aba bakinnyi rero bakaba babuze ibyangombwa, tukaba atari abakinnyi twiteze ko bazahita bagaragara muri no saison cyangwa se izi match zo muri are, bakaba batazagaragaramo muri rusange. Ikipe kandi biravuga yuko umukinnyi Kwizera Olivier azatangira imyitozo vuba muri Rayon Sport birumvikana. Ibi kandi bikaba bigendanye n'uko Masudi yatangaje ikibura kugira ngo uyu mukinnyi abe atangira imyitozo n'abandi. Tukiri kandi muri Rayon Sport yitwa Bakame. Uyu nguyu rero akaba avuga yuko icyemezo cye hari aho kigeze, ariko kandi Rayon Sport ikomeje kunangira umutima. Aha rero ni mu rubanza afitanye na Rayon Sport, aho uyu mukinnyi avuga yuko Rayon Sport yamwirukanye binyuranyije n'amategeko. Hano mu Rwanda kandi ingengabihe yasohotse y'ukuntu amakipe azagenda ahura. Ikiba kiraje ishinga abantu benshi ni ukureba umukino uhuza amakipe y'ibikonyozi hano mu Rwanda, ni ukuvuga ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APR FC. Uyu mukino rero tukaba tubabwiye yuko uzaba kuri journée ya 4. Ni umukino uzaba hafi cyane, umukino uzaba nyuma y'iminsi mike cyane shampiyona itangiye. Ibingi rero bikaba byibajijweho na benshi kuko ubu ni inshuro ya 4 ikipe ya APR FC igiye gutangira saison ariyo yakira Rayon Sport. Ese ni ibintu byikora cyangwa se nababitegura baba babitekinitse? Turaza kuba tubiganiraho. U Rwanda ntiruzitabira imikino ya Sekafa y'abatarengeje imyaka 20. Rero bikaba bikomeje kugenda biba urujijo kubona dukenera ikipe y'abakuze ikomeye, ikipe senior ikomeye, ariko kandi hatabaho kwita ku bakiri bato ngo babe bakitabira amarushanwa nk'aya ngaya. Akaba rero ari amarushanwa y'abari n'abategarugori. Rero u Rwanda rukaba rutazitabira muri rusange. Kwizera Pierrot akaba yaciye impaka. Uyu rero akagenda atangaza umukinnyi abona ari umuhanga hagati ya Muhire Kevin ndetse na Manishimwe Djabel. Rero bose bakaba ari abakinnyi b'ikipe y'igihugu Amavubi. Yitwa Bizimana Jihad. Uyu rero yatangaje abakinnyi abona bazafasha ikipe ya APR FC kuba yasezerera Etoile du Sahel. Ikipe ya APR FC ikaba yamaze kugera muri Tunisia, ni mu rwego rwo kuba yitabira umukino wo kwishyura mu cyiciro cya kabiri cya CAF Confederations Cup. Ku rundi ruhande kandi ikipe ya AS Kigali nayo yamaze kugera i Congo kugira ngo rwose ibe yitabira amarushanwa agiye atandukanye ya CAF Confederations Cup. Ikipe zombi rero zikaba arizo zihagarariye u Rwanda. Ati ntabwo nzitwaza izina ngo nsikamire bagenzi banjye mu ikipe ya polisi. Uyu nguyu ni Ndayishimiye Eric Bakame wagiye agira byinshi atangaza. Ni nyuma yuko asinyiye ikipe ya Police FC, ariko kandi agomba kuba ahatanira umwanya na Rwabugiri Omar ndetse na Rihungu n'abandi banyezamu ikipe ya Police igiye ifite. Ati rero bijyanye nuko mbarusha izina, mbarusha ubunararibonye, ati mu by'ukuri sinzabyitwaza kugira ngo ngende
babangamira muri rusange. Uyu rero akaba ari Bakame wagiye abitangaza mu gihe ikipe ya AS Kigali yageraga i Kongo. Iyi kipe yahahuriye n'umunyabigwi hano w'umunyarwanda, uyu nguyu akaba ari Jimmy Gatete, akaba rero yasuye iyi kipe ndetse akagenda abonana nabo. Ni umukinnyi nawe uri hariya i Kongo muri aferi ze muri rusange, akaba rero yahahuriye n'ikipe ya AS Kigali nk'abanyarwanda barabonana baraganira. Reka kandi tugaruke ku mugabane w'i Burayi, bimeze bite? Ni Champions League yakomezaga, umukinnyi Cristiano Ronaldo akagaragaza yuko ari umukinnyi ukomeye cyane, akaba rero yafashije ikipe ya Manchester United kwegukana amanota 3. Ni nyuma yuko ikipe ya Manchester United yari yatakaje umukino ariko ikagenda igaruka bigoranye. Rero ikipe ya Manchester United yatsinze Atlanta ibitego 3-2, ni mu gihe Manchester United yari yabanjwe ibitego 2 hanyuma ikagaruka yishyura ndetse ikanatsinda umukino. Mu yindi mikino ni Barcelona yatsinze umukino wayo wa mbere muri aya marushanwa ya Champions League. Indi mikino twavuga ni Salzburg yakinaga na Wolfsburg, hanyuma Salzburg yatsinda ibitego 3-1. Ni ikipe ya Bayern Munich ihanizaga Benfica ikayikubita ibitego 4-1. Ni mu gihe Young Boys yatsinzwe na Villarreal ibitego 4-1. Hari n'indi mikino ikipe ya Chelsea ikaba yanyagiye Marimo ibitego 4-0. Hanyuma rero n'indi mikino turaza kuba tuyigarukaho muri rusange. Aya makuru rero tubagejejeho kimwe n'andi yose tutagarutseho muri izi ngingo z'ingenzi. Reka dufate akanya gato cyane k'akaruhuko ubundi tuze tuyava imuzi n'imuzingo. Ni kuri Mugisha Group Time, birumvikana ni nta munoza Calixte. Reka tugaruke mu kanya. Tudatinze cyane rero reka twongere tubahe ikaze nanone muri iki kiganiro cyacu, ariko kandi namwe ibitekerezo byanyu, inyunganizi ndetse n'icyo mwatubaza cyose mushobora guca muri commentaire hano hasi mukagira icyo mutubwira, tuba tubikurikiranira hafi kandi kiba ari igihe kiza ngo twiganirire ku makuru atandukanye y'imikino. Ikipe ya Rayon Sport ikaba ari ikipe yubatse ku buryo bukomeye, ikaba ari ikipe yiteguye shampiyona. Ikipe rero iravuga yuko hari abakinnyi bageze kuri 2 batabonye ibyangombwa byo kuba bahita bakina imikino itangira ya shampiyona. Ikipe kandi ariko umutoza wayo Masudi Juma ajyanye intego muri shampiyona yo kuba yayegukana. Mu bakinnyi 30 rero ikipe ya Rayon Sport yatangaje izifashisha mu mwaka w'imikino wa 2020-2021 birumvikana harimo abakinnyi 2 batabonye ibyangombwa. Abakinnyi rero barimo rutahizamu ukomeye cyane w'umunya-Brazil, uyu rero ni Crismar Marta Suarez, uyu rero akaba yarabuze ibyangombwa. Ndetse kandi n'umukinnyi Mukunzi Vivence, ni umukinnyi wavuye muri Gorilla. Abakinnyi bombi rero bakaba batarabonye ibyangombwa byo kuba bahita batangira bakina imikino ya shampiyona. Aganira n'itangazamakuru rero ni Masudi Juma yavuze yuko yatoranyije abakinnyi 30 bashoboye bazamufasha kuba yakitwara neza muri shampiyona, ariko kandi harimo abakinnyi 2 batabonye ibyangombwa nk'uko tumaze kubibabwira. Ati rero dufite abakinnyi bageze kuri 30 tuzakoresha, atari ko muri abo harimo 2 batabonye ibyangombwa, atariko kandi tuzabagumana kugeza babonye ibyangombwa. Ati mu by'ukuri nshaka ko baguma mu bandi bakamenyerana. Ati mu by'ukuri rero abandi bose bagiye bafite ibyangombwa kandi bari tayari kuba batangira shampiyona. Ati rero nakomeje kuvuga yuko intego dufite ari ukuza mu makipe 3 ya mbere ya muri shampiyona. Ni Rayon Sport rero yabaye iya 7. Ati rero mu by'ukuri aya mateka agomba guhinduka tukagaruka ku myanya myiza. Ati tugomba kuza mu myanya nibura 3 ya mbere. Ati mu by'ukuri niyo ntego tujyanye muri shampiyona.
aba bakinnyi rero igice kibanza cya shampiyona bakaba mu by'ukuri batitezwe, ariko kandi bagomba kugumana n'abandi bakinnyi kugira ngo bakomeze kuba bamenyerana nubwo bazaba nyine batitabira imikino itandukanye ya shampiyona. Ntabwo ari ibi kandi Masudi Juma yatangaje gusa, uyu mutoza yanatangaje yuko Kwizera Olivier aba ari tayari kuba yakitabira imyitozo muri Rayon Sport, ariko kandi uyu mukinnyi ari no ku rutonde rwa shampiyona. Irambona Masudi Juma rero akaba avuga ati Kwizera Olivier twamutanze ku rutonde rw'abakinnyi tuzakoresha, ati hasigaye gusa ko ubuyobozi bwuzuzanya n'uyu mukinnyi bakumvikana akaba yatangira akazi. Hari hamaze rero iminsi hibazwa ikipe uyu munyezamu azakinira mu mwaka utaha w'imikino. Hari nyuma yuko rero ikipe ya Rayon Sport ivuga yuko ayifitiye amasezerano y'umwaka, uyu mukinnyi kandi akavuga yuko we nta masezerano afitiye Rayon Sport, akagenda abitera utwatsi avuga ko yasinye umwaka umwe. Mu minsi ishize rero uyu munyezamu yatangarije itangazamakuru ko ataramenya aho azerekeza, kandi ko we na Rayon Sport hari ibyo batarahuza muri rusange. Umutoza rero Masudi Juma avuga yuko uyu munyezamu yamaze kumvikana na Rayon Sport, hasigaye gushyira mu bikorwa gusa ibyo bavuganye kugira ngo atangire akazi. Ati rero Kwizera Olivier n'umunyezamu wacu, ati kandi tuzamukoresha. Ati rero hasigaye ibyatararangizanya n'ubuyobozi kugira nyine bigere ku bwumvikane. Ati rero ubwumvikane nibugera icyo bugeraho, ati mu by'ukuri azahita atangira imyitozo. Ni umunyezamu rero wasinyiye Rayon Sport mu mpeshyi ya 2020. Rayon Sport ikamusinyisha umwaka umwe w'amasezerano, ariko hakabamo ingingo zivuga yuko nurangira aya masezerano baticaye ngo baganire azahita yiyongera bidasabye ibiganiro, agahabwa nk'ibyo yari yahawe asinya amasezerano igihe rero yahabwaga recrutement. Nta gihindutse rero bikaba ari byo yagombaga guhita ahabwa. Uyu munyezamu rero yatangaje ko atari ko bimeze, ndetse atigeze abona na kopi y'ayo masezerano yasinye. Ati rero mu by'ukuri ni amakimbirane yabaye hagati ya Rayon Sport ndetse na Kwizera Olivier, ariko ikiri kuvugwa nuko ubu ngubu bumvikanye ari amafaranga Rayon Sport igomba kumuha, bakaba rero baramaze kubyemeranya. Igisigaye ari uko Rayon Sport ikora ko ikofi maze ikamuhereza amafaranga. Tukiri muri Rayon Sport kandi n'abanyezamu yitwa Bakame, uyu nguyu Ndayishimiye Eric Bakame avuga yuko ikibazo cye na Rayon Sport gikomeje, kandi Rayon Sport ikomeje kunangira umutima. Uyu munyezamu rero ategereje yuko abanyamategeko bakora akazi kabo, kuko we yategereje ko Rayon Sport yamwemerera ndetse ikanamuha ibyo bumvikanye, ariko ikipe ya Rayon Sport ibyo ngibyo itabikozwa. Urubanza rwa Rayon Sport na Bakame rero rumaze igihe kitari gito cyane, ni igihe kigeze ku myaka 3. Uyu munyezamu wamaze gusinyira Police FC arega ikipe ya Rayon Sport kumwirukana mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Birumvikana byari ku itariki ya 26 Werurwe nibwo rero urubanza rwashyizweho akadomo, akanyundo rwose karavuga. Rero urukiko rukuru rwa Nyarugenge butegeka ikipe ya Rayon Sport kwishyura Bakame amafaranga angana na miliyoni 7,120. Umunyezamu rero Ndayishimiye Eric Bakame yatangaje yuko kugeza ubu yategereje ko iyi kipe yamwegera bakumvikana, cyangwa se ikamuha ibyo bavuganye, cyangwa se ibyo yatsindiye, ariko iyi kipe yakomeje kunangira umutima. Ni Bakame utangaza yuko ibyo adakunda kubijyamo cyane, kuko afite abanyamategeko bagomba kubikurikirana kugira barebe uko bimeze. We rero atabyiramo cyane kuko abanyamategeko bagomba gukora akazi kabo. Akaba rero we atangaza yuko yari yaravuganye n'umunyamategeko ye ko igihe ubuyobozi bwa Rayon Sport bwashaka ko baganira bwamwegera bakaganira, ati bagira ibyo bakemura nk'abantu. Ati burya aha abantu ntihagomba gupfa abandi, abantu bagomba kwicarana bakaganira, ariko ibyo byose ntibyabaye. Ati niyo mpamvu kugeza aka kanya navuga ko abashinzwe
amategeko bagomba gukora akazi kabo. Mu mpera rero z'umwaka wa 2019 nibwo hasohotse imyanzuro y'urukiko rutegeka Rayon Sport kwishyura Bakame amafaranga angana na miliyoni 7,120. Rayon Sport yajuririye iki cyemezo mu rukiko rukuru rwa Nyarugenge, yavugaga ko uyu munyezamu yaregeye mu nkiko zisanzwe kandi umupira w'amaguru ugira inkiko zawo bwite. Urukiko rero narwo rwemeje ko bagomba gushyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko rw'umurimo. Mu by'ukuri rero akaba ari yari amategeko ajyanye n'umurimo. Iyi kipe rero ntiyanyuzwe, ikaba yarahise ijuririra iki cyemezo mu rukiko rw'ubujurire. Rero uru rukiko narwo rukaba rwarasomye urubanza hari ku itariki 26 Werurwe 2021. Mu nyandiko mvugo rero y'uru rubanza igira iti urwego rw'ubujurire rwemeje ko inzitizi yo kutakira ikirego cya Rayon Sport yatanzwe na Ndayishimiye Eric Bakame ifite ishingiro. Rwemeje ko Rayon Sport nta bubasha ifite bwo kujuririra urubanza. Bagenda bashyiraho nimero yarwo rwaciye mu rukiko rukuru rwa Nyarugenge kuva rero ku itariki 24 z'ukwa 10 2019, ati kuko itarubayemo umuburanyi. Rero uru rukiko narwo rukaba rwarategetse Rayon Sport Association kwishyura Ndayishimiye Eric Bakame ibihumbi 500 y'igihembo cya avoka ndetse n'ibihumbi 300 yikurikirana rubanza. Urubanza rero rukaba rwarakijijwe gutyo. Bari basabye rero uyu mukinnyi Ndayishimiye Eric Bakame kumvikana na Rayon Sport, ariko igihe bahawe cyo kumvikana cyarangira nta gikozwe, kikaba kiri kurangira kuko ubuyobozi bwa Rayon Sport ntacyo bwigeze bukora ngo be bwakegera Bakame. Muri rusange rero ni urubanza twavuga yuko rumaze igihe kitari gito cyane, ariko kandi ubuyobozi nk'uko bwiyemeje ko bugomba kugenda bukemura ibibazo byagiye bisigwa n'amakomite agiye atandukanye. N'iki rero cya Ndayishimiye Eric Bakame bagomba kugikurikirana muri rusange. Tukiri kuri Ndayishimiye Eric Bakame, uyu nguyu avuga yuko atazitwaza izina rye ngo agire umunyezamu atsikamira mu ikipe ya AS Kigali. Umunyezamu rero w'ikipe y'igihugu Amavubi kugeza ubu rero akaba ari n'umunyezamu wa Police azwi nka Bakame. Birumvikana yatangaje yuko atangiye akazi muri Police kandi atagiye kwicara, ahubwo agiye guhatanira umwanya ubanza mu kibuga, ariko kandi adatsikamiye barumuna be yitwaje izina afite muri ruhago ya hano mu Rwanda. Bakame rero akaba yaramaze gusinya amasezerano mu ikipe ya Police avuye mu ikipe ya AS Kigali, aho yarasoje amasezerano yarayifitemo imyaka 2. Bakame rero ubu ngubu akaba ari umukinnyi uri kubarizwa mu ikipe ya Police FC isanzwe ifite abanyezamu batatu. Abanyezamu batatu rero yasanze ndetse na Rwabugiri bahahuriye. Ubwo ni Rwabugiri Omar, hakaba Habarurema Gahungu ndetse na Kwizera Janvier uzwi ku izina rya Rihungu. Aba rero bakaba aribo bakinnyi bagomba kuba bahanganira umwanya mu izamu na Ndayishimiye Eric Bakame. Akaba rero atangaza yuko agiye guhatanira umwanya nabo, ariko kandi atagiye kuba yakitwaza izina rye ngo abe yabatsikamira muri rusange. Reka twikomereze muri shampiyona. Iyi shampiyona rero ikaba igomba gutangira ku itariki ya 30, ariko kandi hamaze kujya ahagaragara uko imikino izagenda. Ngengabihe rero icyiciro cya mbere mu mupira w'amaguru mu Rwanda umwaka w'imikino wa 2021-2022 yamaze gusohoka. Umukino wa mbere ubanza birumvikana w'abakeba APR FC ndetse na Rayon Sport niwe uba witezweho igihe uzabera. Twababwira rero ko ari umukino uzaba ku itariki ya 23 Gushyingo, ikazaba ari journée ya 4. Ku munsi wa mbere rero w'iri rushanwa umukino
uzaba ari umukino ukomeye cyane witezwe uzahuza ikipe ya Rayon Sport izakinamo n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Izi kipe zikaba zateganyaga umukino wa gicuti kuri Rayon Sport Day. Sinzi rero niba ukibaye, sintekereza yuko abatoza bakemera yuko bashobora gukina umukino wa gicuti nyuma y'iminsi mike cyane bagahita bakina imikino ya shampiyona. Ntekereza yuko wenda ikipe ya Rayon Sport izagenda ishakisha indi kipe bazaba badahura vuba muri shampiyona. Indi mikino twavuga ni Espoir izaba yakiriye AS Kigali, Marine FC yakire Gasogi. Muri rusange rero rikaba ari irushanwa rizaba ritangira ku itariki ya 30. Indi mikino izaba ikomeye kandi yitezwe bya vuba ni umukino wo ku munsi wa kabiri wa shampiyona uzakinwa ku itariki 2 Ugushyingo. Birumvikana ni ikipe ya AS Kigali izaba yacekiranye na Kiyovu Sport. Birumvikana ku munsi wa gatatu, ni ku munsi wa gatatu wa shampiyona, bizaba ari ku itariki 19 Ugushyingo. Kiyovu Sport izaba yakira Police. Indi mikino rero tugenda kigarukaho uko irushanwa rigenda buhoro buhoro. Rero u Rwanda ntiruzitabira imikino ya Sekafa y'abatarengeje imyaka 20 ni mu bagore. Ni imikino rero izabera muri Uganda ku itariki 28 Ugushyingo mu gihugu cya Uganda. Birumvikana n'amakipe y'ibihugu rero y'abatarengeje imyaka 20 mu bagore. Ubuyobozi rero bwa Sekafa bwatangaje ko iyi mikino izitabirwa n'ibihugu 6 gusa bizakina mu buryo buzaba buri mu matsinda. Ariko rero kandi muri ibi bihugu u Rwanda ntago rurimo. Harimo ibihugu nka Tanzania, ibihugu nka Djibouti, ibihugu nka Eritrea, Burundi, Ethiopia n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Rero u Rwanda rukaba rutari mu bihugu bizitabira. Mu by'ukuri rero hagakwiye yuko amarushanwa nk'aya ngaya y'abakiri bato haba mu bagore cyangwa se no mu bagabo u Rwanda rugomba kuyitabira nimba koko dukeneye ikipe zikomeye nkuru z'igihugu. Burya bihera hasi, ntago wajya gushyiraho igisenge mu by'ukuri utarahereye kuri fondation. Reka duce kuri Kwizera Pierrot. Uyu rero akaba ari umukinnyi ukomeye cyane wo hagati mu kibuga wakiniye amakipe atandukanye nka Rayon Sport. Ubu ngubu akaba ari umukinnyi wa AS Kigali. Uyu rero akaba ari umukinnyi w'umurundi rwose. Yatangaje ko hagati ya Manishimwe Djabel ndetse na Muhire Kevin bose ari abakinnyi b'abahanga. Agenda anatangaza uwabona ari umuhanga cyane. Aba bakinnyi rero ni bamwe mu bakinnyi ba hano mu cyiciro cya mbere b'abahanga cyane bagaragaza ubuhanga bukomeye cyane. Mu kiganiro rero yagiranye n'itangazamakuru, Kwizera Pierrot yavuze ko bose ari abakinnyi beza, gusa avuga yuko bibaye ngombwa ko ahitamo umwe muri aba bakinnyi. Ati rwose njye nahitamo Muhire Kevin. Ati nubwo bidakwiye ko bose ari abakinnyi beza, ati bose mu by'ukuri twarakinanye mu ikipe ya Rayon Sport. Ati ibujuje buri kimwe ku mukinnyi mwiza wo hagati, gusa ndi umutoza ngomba kuba nahitamo Muhire Kevin. Manishimwe Djabel akaba yaba amahitamo ya kabiri. Kwizera Pierrot rero n'umukinnyi ngenderwaho mu ikipe ya AS Kigali, akaba ari na umwe mu bakinnyi bari kugenda bitwara neza cyane. N'umukinnyi ubu ngubu nawe wajyanye na AS Kigali kuba yahangana n'ikipe ya DSMP, ni ikipe yo mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakaba rero ari irushanwa ry'ijonjora rya kabiri muri CAF Confederations Cup. Ikipe ya AS Kigali ikaba iri kubarizwa i Kongo. Birumvikana kugenda ishakisha amanota. Twabibutsa yuko umukino ubanza AS Kigali yari yatsinzwe ibitego 2-1. Byumvikana yuko rero igomba kugenda ishaka ibitego bigeze kuri 2 rwose, naho yatsinda igitego 1-0 nta kintu byayifasha. Reka dukomereze kuri Bizimana Djihad. Yavuze abakinnyi abona bazafasha ikipe ya APR FC kuba yakitwara neza imbere ya Etoile du Sahel ikagenda inayisezerera. Ni umukinnyi wo hagati mu kibuga mu ikipe y'igihugu Amavubi, ndetse kandi akinira muri shampiyona y'Ububiligi. Bizimana Djihad rero yatangaje ko ubwo bitozaga akagenda areba imyitozo ya APR FC yabonye yuko bitazorohera APR FC, ariko
bishoboka ko bakuramo ikipe Etoile du Sahel. Bizimana Djihad rero ni umukinnyi wanakiniye ikipe ya APR FC ndetse akanisohokamo neza aho yaragiye kujya nawe kugerageza amahirwe yo ku mugabane w'i Burayi, ndetse yanagiye agurwa akayabo yerekeza nyine hariya mu Bubiligi. Birumvikana cyane umukinnyi, abayobozi ndetse n'abafana ba APR FC basezeye neza cyane. Uyu rero akaba yagize icyo atangaza ni mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru. Bizimana Djihad yavuze ko yishimiye kubona uburyo Manishimwe Djabel yitwara ndetse n'uburyo yitwaye mu mukino ubanza. Anavuga ko agomba rwose gukomereza aho ngaho, akaba ari umwe mu bakinnyi bagomba guheka ikipe ya APR FC. Uyu mukinnyi kandi akaba yanakomeje yifuriza bagenzi be intsinzi. Reka tunyarukire i Kongo ahubwo, yitwa Jimmy Gatete. Uyu rero akaba yahuye n'ikipe ya AS Kigali, aho rero ikipe ya AS Kigali iri Kongo, ikaba rero yahahuriye n'uyu munyabigwi w'umunyarwanda. Bakaba mu by'ukuri yari yibereye muri business ze hariya i Kinshasa, aho rero ikipe ya AS Kigali nayo yitabiriye umukino wo kwishyura muri CAF Confederations Cup, aho rero izahura n'ikipe ya Daring Club Motema Pembe. Ikipe rero ya AS Kigali ikaba ariho iri kubarizwa, n'umukino uteganyijwe ku cyumweru. Amafoto rero Gatete ubwe yashyize hanze, rero akaba afatwa nk'umukinnyi wabiciye bigacika hano mu Mavubi ndetse akanandika amateka. Akaba rero yari ari kumwe n'abakinnyi batandukanye barimo Haruna Niyonzima, harimo umutoza Nshimimana Eric, akaba kandi na Jabir Mutarambirwa. Akaba rero uyu mukinnyi w'umunyabigwi yashyize amafoto hanze rwose bari kumwe. Yari yibereye rero muri business ze hariya i Kongo, ariko kandi yahuye n'ikipe ya AS Kigali. Reka ibyo mu Rwanda tube tusa n'ababisubikiye hano, ariko kandi twikomereza ku mugabane w'i Burayi. Ku mugabane w'i Burayi rero byifashe bite? Ni Champions League yakomezaga, amakipe ubona ko akomeye yanahabwaga amahirwe hafi ya yose yitwaye neza cyane. Reka tuhere ku mukino wa Manchester United, aho Ronaldo yagaragaje ko ari umukinnyi udasanzwe rwose, akagenda ahesha intsinzi iyi kipe. Cristiano Ronaldo rero yafashije ikipe ya Manchester United kwitwara neza. Manchester United ikaba yatsinze ibitego 3-2 nyuma yo kwigaranzura ikipe ya Atlanta yari yayizengereje cyane. Manchester United y'umutoza Ole Gunnar Solskjaer yaherukaga gutsindwa na Leicester ibitego 4-2. Yari yakiriye Atlanta rero Old Trafford ni umukino wa gatatu mu itsinda F. Abantu benshi bari bamaze kwiheba rwose, babona yuko Manchester United idashobora kwegukana amanota 3 ndetse ngo ibe yabona intsinzi kuri uyu mukino. Nyuma rero yo kurangiza iminota 45 y'igice cya mbere iri inyuma, yatsinzwe ibitego 2-1 ikipe ya Atlanta iyoboye rwose. Ni Atlanta yari yafunguye amazamu ku munota wa 15 gusa, bifashijwemo n'umukinnyi Mario Pasalic. Uyu rero ni mu gice cya mbere, itsindirwa kandi na myugariro Demilare, akaba yaratsinze igitego cya kabiri hari ku munota wa 28. Iminota 45 yaje kurangira, umutoza Ole Gunnar Solskjaer avugirizwa induru n'abafana ku buryo bukomeye cyane. Igitego rero cyo ku munota 53 ndetse n'umunota wa 75 ni ibitego bya Marcus Rashford ndetse na Maguire byafashije Manchester United kugaruka mu mukino. Kera kabaye rero ku munota wa 81 Cristiano Ronaldo akaba yaje ashimangira rwose intsinzi, atsinda igitego ku mupira wari uhinduwe na Luke Shaw, aho rero Manchester imaze umwanya rwose ihererekanya umupira neza cyane, maze rero umukinnyi Cristiano Ronaldo azamuka neza cyane ahita aterekamo igitego cy'umutwe. Gutsinda uyu mukino rero byahise bikura ikipe ya Manchester United ku mwanya wa nyuma, ifata umwanya wa mbere n'amanota 6. ni mu gihe habura imikino igeze kuri 3 gusa kugira ngo ya matsinda abe arangira.
Gutsinda Atlanta kandi byatumye Manchester United yongera kwigarurira icyizere nyuma y'uko rero ubu ngubu itegereje ikipe ya Liverpool. Umukino wa shampiyona bizaba ari ku cyumweru. Umutoza Ole Gunnar Solskjaer nawe rero akaba yagize byinshi atangaza, ati mu by'ukuri abantu bagenda bavuga yuko Cristiano Ronaldo uburyo akinana n'abandi atari byiza, ati bafate umwanya barebe amashusho y'uyu mukino, ati abavuga ibyo batazi ntago bikwiye. Ni umutoza byagaragaraga ko yari yarakaye cyane nyuma y'uko anabajijwe, ati ko tubona abakinnyi basaga n'abakinira umutoza, ati mu by'ukuri rero ntago ibibazo nk'ibyo mbikunda, ibibazo byuje agasuzuguro, ati ntago ari sawa cyane. Umutoza mu by'ukuri ubundi udakunda kugaragara mu isura y'uburakari, kuri uyu mugoroba rwose yarakariye umunyamakuru ndetse ubona ko asa n'umubwira nabi ku buryo bukomeye. Reka rero duce mu yindi mikino igiye itandukanye yaranze ino jurune. Mu by'ukuri rero amakipe nka Barcelone kera kabaye nayo yatsinze umukino wayo wa mbere muri Champions League, ikaba yatsinze ikipe ya Dynamo Kiev igitego 1-0 bigoranye cyane, ni igitego yagiye kubona yiyushye akuya. Ikipe ya Salzburg yatsinze ikipe ya Wolfsburg ibitego 3-1, ni mu gihe Benfica nayo yanyagiwe na Bayern Munich ibitego 4-0. Young Boys itsindwa na Villarreal ibitego 4-1. Manchester United nk'uko tumaze kubibabwira ikaba yatsinze ikipe ya Atlanta ibitego 3-2. Ni ikipe ya Lille ikaba yanganyije na Sevilla 0-0. Chelsea ikanyagira ikipe ya Malmo ibitego 4-0, naho Zenit itsindwa na Juventus igitego 1-0 muri rusange. Reka rero tubashimire ko mwabanye natwe mu minota igeze kuri 30 n'indi irenga. Rwose ni iby'agaciro gakomeye cyane gufata umwanya wanyu tukaganira. Reka rero tubashimire tubikuye ku mutima kandi tubasaba gukomeza kudushyigikira kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane. Wakora subscribe ndetse kandi ugakora share kugira ngo aya makuru ajye agera ahantu henshi hatandukanye cyane. Rero mukomeze mubane natwe kuri Mugisha Group Time, ariko kandi tubifuriza ibihe byiza byuje amahoro n'amahirwe ndetse n'impagarike n'ubugingo.